Guinsi sabi pinpen Karbi Anglong sangti Nagaland along ke Jorkang Hu Puthak Karbi Anglong Send and Supplier Association atum phirang ke me kangni. Phaikuni ni phaikre hiniar ni kang samtara lang so Don Marley restaurant along Karbi Anglong sangti Nagaland an ke Jordam kang hudam damam Puthak Karbi Anglong Send and Supplier Association atum ning kang samse chapaklang si phirang ke me kangni po. Bang Sohut Karbi Anglong Send and Supplier Association atum kaning Jepon ke Karbi Anglong Autonomous Council alam toyating pen Council medu kitang Japan Karbi Anglong pen ang tanalong ri mate Interstate an Jongsi sangti ponji polote Princess Alo ing thanang ji pusi patiklu Bonta Forest Department Sai Khicho Kumar Lapen Jasamet Princess Kelang Chari ar Pukedo tu Kelang Kepang Krejok Ejo Jolong kum thomkep kum plikep asangti agarike Princess ave pinpen angtan along rian dam chong hubomlo la soteng plote ningwe ICC along suri thomkep suri plikep council atum nidu kana hokdu si alang litum lamthi paklang manjarens lapen ke mane dokumentarens la soto wala dak se gari dam lo la so dak se mane illegal bange basically bange manjar lo se mane la so mane effect lo la sila sabutha yani tume Karbi Anglong arwini kepana hok je tumlin tum Karbi Anglong Send Supplier Association mane tumange kamat hakali anso se Karbi Anglong arwini anso se incholo tangde etum border protection han nani get nai madde dublani tame lahe poisa be mane Karbi Anglong arara so tame korchalong po arling thesi em tum sane hitung ge dang interest apa ko se alukrak lo bendung dang tang Karbi Anglong si em hani tum cingki dam lo hitung arjulo kopilo pulalang tumang than lo interstate ke dam hormuan ke ne sangti dek kali arlong thengpi sangti an name tekang nei isi jipa pas elo tote Karbi Anglong revenu kang chu phang tum ning arong lo ni tum ta tekang lo atema Karbi Anglong ban mangke forest department me revenu ke ong nei lo si son si mani aju wang si humung koi thongket wang si la tua damaret polo dang de lagi Karbi Anglong revenu tum atangka kana hok lo matu selahi long tame awedet ning to sinlihin pen mane jong dun lo nasi ini ke forest secretary bandone tum pudam lang tum tame order teng la tum tame lo lo la pen PCF hasamne tum ne tilo ne tum alo ne tum approve do la pen CCF tame alang tame deputy baton hane tum ton nai baton tame ning bolo wan tame grassroots level tum get long ke tona tumang si hat tumang si mane tangka chu et mako atham ne tum dam tang hot tame ni tum number sen po tum na son nang gari dambom madami tum information pilo wana mila tum me ke jang ne tum gela pula pul tum nge anu kang thong son si mane me ke jang son si chikrong dat titi la son nang gela tum chok che tum li pudami athema jahaga forest department longke ke dam tang atum anda me chini lo je illegal appointment men se kelong atum dado sab kali de illegal appointment kelong penda phi atum long et phi dami methang khe base bang pachu claim lo adeviti bang acha claim pa me son de ni tum Karbi Anglong ara tum same ningarong ni personally jong dam lo jate mane adeviti illegal pense appointment long ako akam claim ako illegal ben pudang de bang ke kichok chet hit dum lo pas inut bahang dum han mane jong dam ing tum se ke bangulang arni bangalang tum yong si princess tom dam ke pudang de Karbi Anglong Send Supplier Association ben sobat amunit pan mention lor sila bangke complaints kami tumbang pining kok pupasin ni social media nang tumba thinglo pan lang tumbang ni than pachini lo apa na dum sudalang aja kalau mangke moholdar atuma wang kisum ibang elalo gate mane permit kilaga hokpet ke mane interstate ke damuni to sike damtangan tame che thambom lo boy phet tame pinyani bangke la tum permit pen ing thanpo Dimapur to pick di pamana sore chokche dake permit pen moholdar ko sono defense bodang de mili kechini da mateng bodang de moholdar dom ke lake latung ge royalty ke permit unda pilo ke ba moholdar unda mohol unda pinang de a defense ke pilo bodang de dake moholdar la pintu mohol ke krit dim ke dake mining claim nang ko latung ge isila mane environment clearance latung claim nang ko permit tungge lahi pinang nang de construction na phamchok mate sami nut bahania forest manganang thanlo non ge mane permit pota mane Nagaland toilong posi alang tum nili tumhan nang thak tamela bangen ri ba tha teng bote lage moholdar dom than
kan su bate mane kapalo sa karbar si department na sorda claim dum rong lo peseni bangke jonggon dintung athema nimi ki jongnan kang tung ngela lo nona son Holy Cross long kami dak 9 nomor 8 nomor do ini amen gache thangke ex MP Horan Singh be tentang tungkar belong MP tum khat mohol posisi thang lo tangan kape kamen pen ada patum si kelang lang lo non nami hadak tapi kupi posisi selendar nangkok lo orang be hadak selendar nangkok athege forest tum si permit jorun jam lo hatun ge joruna thai bedelo construction namen pen Dimapur pon iret construction namen pen Nagaland supply iret interstate pon iret age abit si milai ador si masih moholdar do mangge loss nangarel non nidung kang ni lo nalang ni tami la ton thak lo bimal teron tami non nalang li tami realty tu ni apa pun tablok betul lang li phan ko son mangge department so ko son no lang li phan mo nang realty ni tu te pu department so ko son no ko ki po ga alang li phan son son da nasi mane ahopet bangge lalo nasi moholdar tumsi nihin bang department so phan tuni rigang tu mangge lalo jate jonigin moholdar tumsi Nagaland itu interstate bangke polong cok naik bang sinihin bangke demand dong hitung lo sosial media long menstame tapi anako forest along teman antame nihin bela bang si cuning ribo ati manona ya along ga mohol jut eta kitame pusineng hang aling si papurret nang le tom pena penam dik nang le tom ghar long dam aja long permit sabi amohol alang roi ke mane asang dike banbong lu amohol jut elu kami pusi pa phore puto lage santi ke kon bom bolage la sodim ke mohol krip long le bom bolage jong se snack santi mo krip nai bolang de mohol dut elo de nikan hi ke thom stop chengon bolang de da ke santi nang chi stock imati langoy ke bang bom mati arwe ke jang bom mati bon nami forest department to rasul dalong chok che to mang pilo hadak permit amen kan hak enpo 500 cm 100 cm enpo anung kan pasan tajud jeda bolang de consular revenue le kana hok kalima lake itong karbiang long arada kisi kana hok mati asila sone bangke departmental sorda nihin ben mane kecumung ribang claim klebe da sonde mane miuri non ko anma revenue ke long laan sosisi ako karbiang long mane revenue bangke bakti po yang si itong jinuin ahok pet asayang si claim noti pesendiri hekdam long atheman ni tum non along dame ni tum ke public lo ni tum ke sensible association lo ni tum methang si grimses agar mi tum si kachemet nitum karbiang long to namas council khani tumla am go ching ho de karbiang long hari ni an se pangchonang pu nitum je pangthang ni tum tom lu department handa complain lu nitum pinyan hal hai gari tameni tum non nali tum nang no tameni tum nang pakang he